Gasa, itibiyag. Ti napalabas, impod no ni Brian ti ayat na ken ni Ami, ngam saan adagos asinungbatan ti balasang. Sinarungkaran met ni Cesar ni Ami ijay balayda. Binagbagaan ni Philip ti balasang, anasaysayaat no ni Cesar ti aklunan na. Gapo tabaro daytoy. Ngam na ko na ni Ami ani Brian ti ayatan na. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw, inaklon matlaang ni Ami ni Brian. Nagkari ni Ami ang nakasagana iti amin abanag iti relasyon da kin ni Brian. Sinorpresa ni Cesar ni Ami ijay balayda. Ngam saan na aninamnama dagiti balikas ti balasang kankwana. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti may katlo apaset ti seryeta yu italawas anapaunwan. When Love is Blind. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Diyak kaya't apasakitan tirik nam, Cesar. Ngam nasken ama-amam. Tapno saan ka amang namnama kanyak. Awan ayat amariknak para ken ka. Anya? Mangsapol ka laangin iti sabaling armam. Siguro, saan asyak ti para ken ka? Apay. Adda ka din kaayan ayat mo. Awan? Ngam awan pa'y panggap ko ama ki ayan ayat. Sapay la kumata maawatam. Ami. Sapay la kuma. Taday to yan ti maudi apa nagsarita ta, Cesar. Pasensya ka na talaga. Ang Ami. Pangasim. Husto ko man. Oh! Si Kamat Gayang Batch! Kung naklaki din o asino ti pulis ang nakatalikod. Oh, Marites. Pasensya ka na. Di ka na ilasin na dagos. Ayos laang. Kan oray syakmat. Saan ka nailasin adagos? Manumat nga minan na tawon tinaglabas. Manipod idi na udi ang nagkikita tayo. Kay, kumusta? Ayos lang ta ah. Busy lang ta iti trabaho, akaskan ka. Madamag kumanlaan kan ka. Kumusta mo ni Ami? Ha? Kwa? Ayos lang tamat. Apay, saan kay ka dingag sarsarita iti chat wano awag? Adumutan ati messages ko kan ko ana. Ang pulos mat adinak pansinan. Kan maysa. Iso amabain akon kan ko ana. Imbaga na ngamin. Nga awan ka no ti ayat amarik na para kanyak. Anya? Ni Ami imbaga na ti kasta? Wen. Pudno day ta. Sa anak nga gang angaw. Ngamno ba'y kasta. Sa anak mo't anapukawan itinamnama nga agdaton latakan ko na. Nga uray pinaaynak iti damo. Anya? Ay, ala. Pagibagam tulaangan kan ko na. Kumusta ni Ami? What? Pinaay ni Ami ni Cesar? Oh my gosh! Kasladyak nga urpat dyan, ama aramid na dayjay. Ay, oo na yan, aya. Ay, Flang, awanan na talaga, da. Ay nga, di na kayat ni Cesar, nga ni Brian, isuti kayat na. Oh, sabali na talaga tayo nga Ami. Ilimad-limad dati relasyon dagi ni Sir Brian, ngam nagkadkadlaw mat. Oh, at dapat katrabahuan tayo, nakakita kadakwada. Ha? Sino ti nakaibagay ti daytaken ka? Ay, basta. Imbagi dyan nakakita. Anya? Oh, diyakan mo no, anya ti bagak iti dayjay nga Ami. Di na kaya ti malukloko, nga misumetan ti mang lokloko. Ha?
Mahit kayo ti suggestion ko? Mapagpasyaran tayo itong bigat? Ha? Katwan apay kit dinasaan. O sige, masapa tayo itong bigat. Iti kasta, ma-enjoy mo tagpasya. Makita mo ti sunrise si Beach. Ay na, excited akman iti dayta. Hala, sana bale. Oras lang ang turayan at tata ni Jay. Awan gaya, sa dino ti pangkirakin ka itong bigat. Sukunin ka di, Jibalayo? Anya nga ijay balay mi nga ibagbagam. Saan ang mabalin? Ang mga noad na makakita ka data ijay. Narikatan. Sa dino nga ron? Ijay latan sentro. Ijay sigod apangkit kita am kanya. O sige, ijay ka na sukunin. Nagpintas matan day ti picture ko iti cellphone mo, Brian. Kan oray day ti picture ta adwa. Nagmayat ti background na sunset. Siyempre siyak ti kameraman. Iso na pintas. Kan may isa, napintas mo't lang ni Ami. Iso asan na nakaskas daw. Sika talaga. Ang ngawin nakmanan. Saan ka nga ngawin? Ipagbaklaan ti pudno. Ay, ngam sayang. Ado ti pictures ta iti amin ang nagpaspasyaran ta. Ngam saan ang mabalin nga i-post? Ha? Saan ang mabalin nga i-my day? Saan ang mabalin nga itag? Ha? Ay, ngam ayos lang. Saanan ang masapol nga i-post when no makita ti tattao? Tinapatag kat naragsak ta adwa. Sana all! Nakita kayo in my dame a picture mo ay beach, friendship. Ha? Sino nga iti kadwa man na ba ni Jai? Ay, kwa? Kasinsin ko ti kadwak anapan iji beach. Oh? Ha! Diyak labat yan. Di ko naman din ni Sir Brian ti kadwam. Anya, pag ko naamat ni Sir Brian ti kadwak, kan may sa, anya kumaaga po akadwak ni Sir Brian ij beach. Da. Amo, mami, nakadkadlaw ko nagtumad. Iso nga just accept it. Ha? Umamin ka na. Aminin mo. Ha? Oh, ha ka nang hadyan. Agpudno ka man kanyak, sika No saan mo nga aramidan dayta. Kaslalin sidnak matanagayam. Ay, si kakit dimat. Awan mo tinaskan nga ipudnukan ka. Kan may sa, awan mo tilimlimad ko. I flang. Diyak lapat yan dayta. Agpudno ka ko nagtumad. No da kami kinamarites, amin na mapaspasama kitibiyag ni Amuam. Ngam no sika, ay suwas! Ado, tilimlimad mo. Unay kan! Oray, saan mo nga ipudno ka na kami? Amo milata ami. Ha? Itaman pa yan na sursurum ti agilimad ka ta kami agagayam mo, friend. Wen nga ruwan. Ay, anyaman di papaspasamat. Santay kumamat ang agilimlimad. Sige. Agpudno akada kayo. Ngam pangasiyo saan dak ko mga i-judge. Anya aga po nga i-judge da ka. We will not judge you. For your information, instead of judging you, bagbagaan da ka. Kasta tagagayam. Kinapudno na. Husto kayo. Agayan ayat kami kini Brian. Ada kami lang ti makaam mo. Saan nga amo ti asawa na. Dagiti gagayam na. Kan kastamatan kada kayo. What? Limad nga inaklon ko. Kat aging gayta. Da kami lata. Awan apulos ti makaam mo. Malaksid kada kayo. Ay, nagsayang kan, friend.
Nagayat ka lang arudan. Ngam iti pala ang tao asaan arumbang nga ayatan. Amok dayta. Amok asaan arumbang nga ayatak ni Brian. Ngamtya ka mo. Iso tinakariknaak iti ayat. Pamatag ajak pulos na padasan kadagiti nagbalin akayan ayat ko. You're wrong, Ami. Very, very wrong. Love is blind, ika nga. Ngam, saan ka kumamat nga agin bubolsa? Panunodam kumamat ti marik na dagiti tao nga apektado iti relasyon nyo. First of all, una sa lahat, umuna iti amin. Ti asawa kan ti anak na. You try to put yourself on the shoes of his wife. Panunutam. Baliktadam ti sitwasyon. What if? Ano kung? Anya kumangay nukas pangarigan? Sikat illegal wife. Sakit kas na ti araramida ni Brian. Oh! It hurts. Nagsakit. Saan aya? Iso nga pang nga asim, friend. Saan pa naladaw ti amin tapno agpanunod ka? Anaimbag! Punakon kat, pudno at talaga ti atap ko. Kitaam kat nagpudno matlagayam kada kayo. Yes, one man ang dear. Pinilit mo naman kini Marites. Iso akas siya, awan na aramitan na. Iso ngay naklon na matlaan ti amin. Agpay sumat gayam. Siyak man ti masaysayangan kini Ami. May samot ni Brian. At dalangarod ngamin asawanan. Ngam, jakab mo. Well, that is, just when love is blind, kung nada nga rod. Naibagakan ka manang ha? Ngam na pang-asim ha? Di ko maibagbaga iti ora asinuan. Ibagaglakan ka, tapno mabagbagam kumama, di kaya mi manang. Barang ano da kayo ti danggan na. Wana, bagak to. Bareng malawlawagan ti panunot na. Domingo gayam ita. Isong matlagayam asaan nga agchat ni Brian. Siguro, kadwa na ti asawa na ita. Umawawag ni Brian. Hello, Brian. Hello, Ami. Kumusta ka? Ayos lang, kaririing ko. Domingo mat ita. Iso analadawak ang nagriing. Sika, kumusta ka matan? Ipasyar ko lang kita ginak. O sige, enjoy. Di ka madanagan. Ipasyar kan tumat. Italawas. Bye. Una yan, tikastoy. Kaano nga tamat ama ipay ni Brian tibuo nga oras na kanya. Oh, apay akas na tilang nga manakaw. Kasla naliday ka ita. Saan ka di arumwar? Saan ang nanang? Dito yaklatan balay. Awan matimapan ko gatangan ijerwal. Kasta aya. Abangan do ada kayat mo akanan. Ilutuan ka. Awan, nanang. Kasta ka day. Kat alangarod Agina na ka itangal daw taawan mo trabahom. Ibagamlat ta no adda kayat mo akanan. Uwan. Cesar? Naimbag nga oras mo, Ami. Apay nga ka dito eh. Sapay la ko ma. Ta saan ka agumura kanyak. Nadyak impakpakaam mo ti umay ko. Anya? Di ka madanagan. Sa anak nga imay, tapno agaram. Imayak, takayat ko lat pati makisiningid kan ka. Nga uray na kunam nga awan mariknam apanagayat kanyak. Kinapudno na. Uray kas tati imbagam kanyak idi.
Saan nakagimurakan ka? Cesar. Di na kumamatlapdan asarungkaran kalata. Kasgayam, Ami, pang naasim. Ay unay matday dya lalaki. Anya pa lang agapong umay di balayo. Jak man amo kini Cesar. Manun adaras ng imbagakan kwa nang awan namnaman na kanyak. Ngam umay matlat na. Hintun kwan, pagsasawak na dyan. Ay saan? Di mo aramidan data. Apa, isuti sakit mo? Saan matakas ta? Ngam no aramidam data. Maamuan na nga da relasyon ta. Kat no mapasamak data. Sigurado ang maamuan dagi tinaganak ko. Maawatam ko matikayat ko asawan. Ibagaman nga minggan ko na, nga adan ka ayan ayat mo, tapos sardangan na ka. Ala, Houston, siya kung ti makaam mo, ang makisarita kan ko na. Oh, apay kasta tilangam, friend. Saan na maipinta ti rupa, mita? Ha? Ay, sikakit di man. Tilamadmadlaw mo. Nakadkadlaw nga rod. Iso anadlaw ko. At dala saan mi anag kinaawatan kini Brian itay. Oh, Ay, ma-stress ak man. ipalagip ko lang, ha? Uray ma-stress ka kan kuwana. Awan karbangam nga agunget-unget akasta. Ngamin, ha? Umuna iti amin, you're not the legal wife. Ha? Saan na ka nga asawa? Ha? You are only a mistress. Anya? Iso ano siya, tisi ka? I-break mo on. Tapno awan pa kay stressam. May stress ka kit din? Iti saan mo nga asawa? Ay, una yan. Awan maganap mo kan kuha na ko nagtumat. You're just wasting your time to the wrong guy. Huh? Nagsakit ka matan nga agsaong, friend. Ay, masaktan ka na masaktan ka. Gaputa mapaisuan ka iti bagbaga. Truth hurts kung nadangaron. Kinapudno na, amo kunti amin-ami. Uray saan mo nga ibaga? Ha? Kasmanang mo dito'y trabaho. Isakit kamat kasading ko. Nang runa, katagpada ta babae. Manang Maylin, saan pa'y anala daw ti amin? Tapno agpanunot ka na imbag. Iti kaano man, saan mo amarik na, kan mapadasan tinapudno aragsak, nukas kan kwa na ti pangibukbukam iti ayat kan oras mo. Maawatam ka diti bagbagak, ami. Masayang anak man iti adda kinasirib kan kinapintas mo. Ubing kapay, ami. No ti panagkunam kat awan gasat mo iti babbaros, iso anagayat kalaangan iti pamilyado. Nagbitot ka. Ngamin, uray kasano ti kinabilag ti ayan-ayat yo. Iti mata ti tattao, lintag, nang runa iti namarswa. Biddot dayta. Manang Maylin, agpanunot ka kumaana imbag ading ko. Amok akas taunay apanagayat mo kan kuana. Ngam saan nga umdas dayta, tapno ipaay mo ti amin-amin mo. Sayang ka, kunakmanan. Amom, si ka ti girlfriend arumbang nga ipanakal ti boyfriend. Ta saan arumbang nga ilimliman. Ha? Saludsudem man iti bagim. Aginggat ka ano akabailam ti kasta nga status kan sitwasyon. Sapay la kumata amirisam ana imbag amin nga imbagak, ami. Masaktan ka man kanya.
ngem panangisakit ko daytoy kan ka. Friend, hustot imbaga ni Manang Maylin kan ka. Saan ka kumaagumura kan ko na? Saan nakagimurakan ko na, friend? No di kat amirisak dagit imbaga na kanya. Ha? Sa bagay, husto ni Manang Maylin. Saan ko a-deserve ti mailimlimad? Ngam kasano aliklikak ni Brian. Ay ayat ako unay-unay. Panag ko na, diyak kabailan ama po kaw itibiyag ko. Iso tinakarik na ak itinay dumdumang ayat. Pamatag, kanaywan ti makuna akayan ayat. Nagrigat langit din ti makiwin naswas no bilang laan. Narigat at talaga, Ami. Ngamkas iti kanayon nga ibaga ti kaadwan, uray kasano ti kinabilag ti ayan ayat yo, no adamot ti tattao ang masaksaktan, nang runak at pamilyado, saan mo ang magunod ti pudno aragsak kan ayat. Aginggat ka anong agan-anos ka iti kasta a sitwasyon. Awan karbengam iti amin abanag, gaputa saan asika ti legal. Ululita ka, saan asika ti legal? Amin agaraw mo kat adalimitasyon na. Agingkat ka ano, ama anusam ti mailimlimad. Mabalin ang naragsak kay ta. Gaputa pa nagkunam kat si kalaang ti espesyal para kan kwa na. Ngamday to'y ti tandaan nama. Nasaksakit no ti karma ti agsingir. Amangan no saan mo ang mabaulan. No, jak pa'y napanli sa intro. Jak namuan na itang aramidin tanak ta. Aniya? Urayin ta sumangpay ta kasarita ta niyami. Sala na saya ta aramidin na. Sigurado ka kada itidaytaan na damag mo. Ay, dakam mo nung patyek wano saan. Yung ti kasayaatan nga aramidin ta. Kasarita ta niyami. Sige. Kasarita ta ti anak ta. Ngam pangaasim ta saan ka kumang agungot adagaws. Nasaya at lata kumatipan nakisarita takan ko ana, tapno saan ang mabigla. Pakawanan da ko nanang, tatang. Agluna ka nagbiduta. Nagilimad ka na kayo. Kaya't mo asawan, pudno ti indanon da iti amam. Oo, nanang. Aniya, kasano manaramid ti kastanak ko? Apay! Diyan ka mo, tatang. Ay, Diyos ko, pinanunot mo ka di ti mabalin nga ibunga da ita nga inaramid mo? Ha? Anak ko, saan kami mo na nagkurang iti pamagbagaling ka? Yung apay nga inaramid mo na ita. Diyan ka mo itibagik no apay nga inaramid ko da ito, tatang. Basta ti may saba nag-ama sigurado. Nagayatag laan. Aniya, iti kinaado ti mabalin mo nga ayatan. Day tao pa'y laang nga iti kaano man, saan kayo ang maikari iti tunggal maysa. Ami, agpanunot ka kumaan na imbag, anak ko. Nanang. Saan pa'y anala daw ti amin? Tapno agpanunot kan agbalbaliw ka. Anya ti aramidan ni Ami.
Papagaya, di liwayan adenggan tituloy ti seryeta yu italawas anapoluan. When Love is Blind. Dito'y drama tayo, kasap, itibiyang. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.